Ke khubor was sñiawsi hagin dikisngi da wan go hagayung kesem kamju hagri jaintia. Hewa Sing Mulieh kamu wi naki MLA kamju menteri warim ke sorkar jela. De sendet uyeni iperthai chong wasa hagasngi muchai chipau tarik unaisan arhajar arpawar. Sing Mulieh to ubru uwa imsngi uchakri yaki kampaj ba. Hewa nado usnem kat kende nya pawpra. Hado usnem kat kende pauso. Dejuk mano kamu MDC. Kamju le UCM ke JHA DC. Neite wan ha usnem kat kende pawpra. Wa usnem arhajar le. Daman kamu MLA ke juai constituency. Wai hapok gini kisnem. Dejit le wa mano kamu menteri ke sorkar jela. Wato upai uyu ya ke forest department. PHE department wa kiwi. Sing Mulieh hadu kesengi wa uyeni iperthai chong wasa. Hapok ke Bharatiya Janata Party dakso ukam state secretary yang ke BJP. Neite ucharman yang ke manifesto committee. Wai manule uwi na ukurtong yang ke BJP. Wau yale ya ke MLA election ke waman hausnem arhajar arpaule. Ya ile buram khaddooh yo Sing Mulieh depan man hagasngi pengkat khad tarik unaisan. DWM gaya lang ha perdi isaki ki boon ki pajba na jan na jengai hagayung bay yang o hachnong yelong. Hewa ki wayak khamat yang ki boon ki sen wakanthum ya ka Meghalaya BJP sen right yelong dongluti tuber yelong ki XMDC JHADC wa kiwi de sngaw khia da nyaw tang ki wo kudar o kenmo ya ki yiki kam ki wa Sing Mulieh da leo ha ka dong karaj ka district ka jela ha ki por ki wa da deb dalai. Mulieh bat baro gitu ki badon ki cingi ya thon bat kebajan ba bat Sing Mulieh. Hadin bagi layo ke khubor baila akhlak no na pleng jungi ngidap da kecing pait do nut da kecing susi ke bakrau bat ila pelong ru ke jingalang ke bakerki bat ila ya bu ru ke jing duai bakerpang bat sabjar arminet kum kadak kecing warom ya uni uri urang ba hangte po office po Shillong. Nakaliang jong ka BJP nado national president UGP nada bat kiwe kilapha kajing sñiawlem sya ki bahayin ki bahasem halor kani kajing jia ka bosmusi Sing Mulieh ila John sya ka party BJP nado usnem arhajar khatsan. Hadin ke election jong ka Lok Sabha hakaba ke BJP kelayo ban lam khmat kum ka sorkar hak jing lam jong Prime Minister Narendra Modi ji. Bat ila batru ya ke pus kum usketri jong ka state wat ila petru ya ke district East Janjahils. Hadin balapen kemai ya kinong kitkam haka state nala shimti mga kumu president Sing Mulieh ilayo biang banbat kumu general secretary jong ka BJP hapo ka Meghalaya ilapat ya kapus ka bahe ba hapo ka party haka jo ka poru iladay in charge jong ka West Janjahils wat nakaliang jong ka party kalau benset piang i sa kawai kakam ka bakham kia ilalong ru ucharban jongka manifesto committee nakaliang ka party ngilado sisya uli orang ba bajay bodon ka jinglong ba snowret bat banyarap ikiway pat nalay tindo bat i boon sin bat nalay itu i laslem ba nado kapor ka bilong MDC bat hadin bilong rokum MLA jong ka juai. Idang boon kikam ban pyndep bat ngadang yekren bat i lais ni hasua bin klat. Ngadang ong i pisno kumno piklain ba na kumno menta yong ala kham klain. Bat yong ru ngan hap tres mat nga ban tres tom ban penkre election. Election kalajan Henry ublay pat ibit syoi i bandang sim bentah kini kakam ban kit lengkor
ya ke konstituensi bat ya keri bekerja konrio. Ilalik no bat ilalik no insiden nak kaliang jong ke parti ngila do sisa orang ba kamtam hang ne po giant hills bat hastit ibarok kowe. Ila ai ngi sibun kinuksa kibabha. Dan kaliang ke jong ngim don ai ban ai ki bahayeng hasam ya ki kun ti tang ke jingduai. Ngin bo ke jingduai ke fangi ma Sing Mulieh bai inang kerku ya ke yeng kesem bat kumju uru ke parti ha ka bangin nang ya syakmat ban trei na kamta ke state ke jongi ke pasadien hi benta baro bat inang kerkuru ya ki kam ki jam ha ka bangin ya syaprang ban ye perkre ha ki benta baro.